hano hagizemo kwibaza Tshisekedi rero ashobora kuba yavuze aya magambo atabitekerejeho, benshi niko bavuze, kuko kwita Kabila imbwa hanyuma ugafata se umubyara ukamwita umwana w'igihugu ngo yaje kwicwa bimika imbwa, bivuze ko ari umujinya wabimuvugishije, ndetse no gukomeza kugaragaza guhangana kwa Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila. Ahangaha rwose yeruye noneho asa nk'agaragaza ko atishimiye ko Joseph Kabila ashobora kuba akiriho, kandi abantu niba mubyibuka neza ni Kabila watanze ubutegetsi ku bushake abuhereza. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze bakunzi ba Iwacu News 24. Uyu ni umuyoboro mukurikiraho amakuru ya geopolitike, politike muri rusange ndetse na diplomasi, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Ndize bubasuhuza nje kugira ngo tubane mu makuru agezweho y'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi. Ubwo turahera mu Rwanda, tukubitire mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri mu burengerazuba bw'isi hose hari amakuru menshi ari kuvugwa. Turaza guhera kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi wari i Houston hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'umukino wahuje Portugal ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Congo. Tshisekedi yaje kwifatira Kabila ku gahanga, aramutuka, aramwandagaza. Turareba ese niki yamututse, tuze kurebera hamwe aho intambara igeze kandi muri Repubulika na Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa kwicwa abarundi benshi, ariko kandi nanone ingabo za FARDC zigashinja u Rwanda kuba ruri kubagabaho ibitero hakoreshejwe drone. Turaza kurebera hamwe iby'aya makuru. Tuze gukubitira mu Burundi, haravugwa kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje ingabo zindi z'u Burundi muri Minembwe, kandi ayo makuru Alliance Fleuve Congo 23 bakiyata mu gutwi, bahita babwira Evariste Ndayishimiye ko ibyo ari gukora umuti ari kuvuguta rwose ngazawunywa niyo uzaba ururabinga niki. Rero byose turabigarukaho. Mu burengerazuba bw'isi haravugwa iki? Ni mu burasirazuba bwo hagati, mu mbabarire, haravugwa gusinya amasezerano, imbanziriza mushinga y'amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Masoud Pezeshkian wa Iran basinye, ariko byinshi bumvikanyeho biraremereye. Hari n'ingingo zitari zumvikanwaho zigomba kumvikanwaho mu gihe cy'amezi ageze kuri 2. Ubwo byose rero tugiye kuba tubigarukaho. Munkundire rero, munkundire mukande like kuri iki kiganiro, muraba mutanze rwose umusanzu ukomeye cyane, muraba mushize ibuye rifatika kuri iyi channel ya Iwacu News 24. Hanyuma kandi musharinga aya makuru kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Muze rero duhite twerekeza muri aya makuru yacu ari kuvugwa. Nerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Congo niho yarari akurikirana umukino wa Leopards, ikipe y'igihugu ya Repubulika na Demokarasi ya Congo ihanganye na Portugal. Umukino baje kunganyamo n'igitego 1-1, yewe baraserebura barishima. Nyuma yaho rero Perezida Tshisekedi yaje kuganira na diaspora y'abanyekongo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bari i Houston hariya mu mujyi wa Houston. Hanyuma agira amagambo akomeye abwira abanyekongo. Amagambo yavuze harimo akomeye cyane, ari nayo nshaka guheraho. Perezida Tshisekedi yavuze ati umwanzi yinjiye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo, arinjira ariko turarangara. Hanyuma icyo umwanzi yaje gukora, yaje kwica umwana w'igihugu, avuga Mzee Laurent Desire Kabila. Hanyuma abishe uwo mwana w'igihugu baje kwimika ngo imbwa yabo, avuga Joseph Kabila, ngo ubwe batwara uko bishakiye bakamuyobora uko bishakiye, nicyo bashakaga. Uwo ni Tshisekedi ari Houston. Aya magambo rero yakomeje guteza impaka. Ese umwanzi yashatse kuvuga ninde yinjiye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo?
benshi bati ariko nanjye ubwanjye ndebesheje amaso ntekereza ko umwanzi yavuze ari hagati ubwo ya Alliance Fleuve Congo 23 ndetse n'u Rwanda, kuko nibo bahora bahanganye, nibo Tshisekedi ahora ashinja guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo wakwibaza uti ese Kabila ni gute yiswe umwana w'igihugu, hanyuma uwo wamukomotseho akitwa imbwa y'igihugu, kandi ari umwana we bose barayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hano hagizemo kwibaza. Tshisekedi rero ashobora kuba yavuze aya magambo atabitekerejeho, benshi niko bavuze, kuko kwita Kabila imbwa hanyuma ugafata se umubyaro ukamwita umwana w'igihugu ngo yaje kwicwa bimika imbwa, bivuze ko ari umujinya wabimuvugishije, ndetse no gukomeza kugaragaza guhangana kwa Tshisekedi ndetse na Joseph Kabila. Ahangaha rwose yeruye noneho asa nk'agaragaza ko atishimiye ko Joseph Kabila ashobora kuba akiriho, kandi abantu niba mubyibuka neza ni Kabila watanze ubutegetsi ku bushake abuhereza Felix Tshisekedi ku bushake, nta ntambara ibayeho, ari nabwo byari bibayeho bwa mbere mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ubutegetsi butangwa mu mahoro. None aramwibasiye, aramutuka, aramwandagaza imbere ya diaspora, imbere y'abanyekongo bayobowe na Kabila, babaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na mu bihe bitandukanye ku ngoma ya Joseph Kabila ndetse no ku bwa Kabila. Nuko bigenda gutyo. Hano Tshisekedi ikindi yabwiye iyi diaspora nuko yabibukije ko ari abanyekongo, ari abantu bamwe, ndetse ko bagomba gukomeza gusenyera umugozi umwe, kandi ko agiye no gukomeza gufasha abandi banyekongo bari hariya muri Amerika kuba babona uburyo bwo kujya kureba imikino yindi iyi kipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakina mu minsi iri imbere. Aya magambo rero tutegereje kuza kumva, ese Joseph Kabila araza gusubiza, araza kugira icyo avuga kuri aya magambo ya Tshisekedi? Ese uwo yavuze ko umwanzi yinjiye igihugu nabo bararangara, umwanzi uwo yavugaga ninde, nubwo atigeze statinga ngo avuge uwo ari we, ariko abantu benshi bari kubitekereza ko ari u Rwanda yashatse kongera gushotora, yashatse kongera gushoza amagambo nyine gashoza ntambara. Bon, reka dukomeze rero, reka dukomeze mite mbabwira by'ukuri uko ibintu bihagaze ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu intambara irakomeye kandi irakomeje, by'umwihariko mu nkengero za Minembwe niho bari kurasanira FARDC n'ababafasha twirwaneho n'abandi babafasha nabo ubwo ni 23 ubwo i Burundi bahita bongeraho Red Tabara. Urugamba rero rurakomeye kuva ku munsi w'ejo nyuma y'igitero gikomeye cyane cya Sukhoi 25 cyagabwe. Iyi Sukhoi ivuye Karemi irazigaba ibitero muri za Gakenyariya, igaba ibitero muri Minembwe, igaba ibitero irasa ibisasu hariya mu bice bitandukanye bya Minembwe. Ariko mu gusubirayo uko amakuru abigaragaza, gusubirayo byaragoranye iyi Sukhoi, kuko Sukhoi yararashwe iraswa mu buryo bukomeye, ndetse yari ifite gahunda yo gusubira Karemi aho yari yaturutse, ariko nyuma yo kuraswa bari bayitwaye bashaka kugerageza kugwa ku kibuga cya Kindu. Kindu ahangaha ni muri Manyema niba ntibeshye, ahitwa Poiventeye, ariko biranga, indege bayirashe iragenda yigwira mu bihuru mu binani by'aho ngaho muri za Kindu. Iyi ndege bivugwa ko yari irimo abantu batatu hataramenyekana ngo nabahe, nese ni abacanshuro bahehe, dore ko aribo bakunze gukoresha izi ndege z'intambara. Ariko FARDC ikintu gitangaje nuko bahise bavuga bati u Rwanda nirwo rwose ruri kurasa izi ndege z'intambara, dore ko bari gushinja u Rwanda kuba rwarohereje drone zigeze kurenye rwose ngo zikagenda zikarasa no mu bice bitandukanye birimo position za FARDC n'abarundi, by'umwihariko muri village ya Kitavi, ahangaha ni mu nkengero za Minembwe. Ariko noneho bakavuga ko izi drone ngo zigeze kurenye ari nazo zavuyemo ngo izirasa
izi ndege z'intambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni drone bavuga ko ari zo mu bwoko bwa TB2, bavuga ko ngo ni iz'u Rwanda, ariko nta mashusho nta gihamya kindi ihari igaragaza ko mu by'ukuri izi drone kuko zigeze zigera muri Minembwe ndetse ko zaba ari iz'u Rwanda. Ubwo rero urugamba rurakomeje mu nkengero mu bice bitandukanye za Ruhinamavi, aho ngaho urugamba rurakomeje muri za Gakenke, Irundu nuko nguko, Murondanyi, aha ngaho hose hariyo urugamba rukomeye muri Minembwe, ndetse twirwanaho na M23 bakomeje kwirwanaho kuko nk'izina ryawe, nubwo hari amakuru yigeze gutanga bivugwa ko yatangajwe, amakuru yagiye hanze yatangajwe n'umuvugizi wa operasiyo ya Sokora 2 yo muri Sud Kivu, uyu ni Lieutenant General Mbuyi Karonji Rigani uvugira FARDC muri iyi operasiyo ya Sokora 2, avuga ko FARDC yafashe ubugenzuzi kuri Minembwe, ariko aya makuru ntabwo ari impamo rwose. Ibigezweho byose turaza gukomeza kubikurikirana. Uburundi rero bwohereje izindi ngabo hariya muri Minembwe. Biravugwa ko bohereje ingabo muri Minembwe, bityo ingabo zo muri Minembwe zikaba ziyongereye, ariko bije bikurikira abarundi benshi bakomeje kugwa ku rugamba. Imibare tubona ituruka hari igaragaza ko abarundi ubu bari ku rugamba muri Sud Kivu bari mu bice bitandukanye bageze ku 20,000. Ngoro Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa ko yohereje abandi babarirwa mu 3,000 bagiye gukavaringa icyuho cy'abarundi baguye mu bice bitandukanye hariya muri Minembwe, nyuma yuko babarashe bikomeye cyane, by'umwihariko kuva ku cyumweru no mu ntangiriro z'iki cyumweru kugeza n'uyu munsi. Akora renforcement rero yohereza izindi ngabo, byatumye Alliance Fleuve Congo M23 bamwihanangiriza, baravuga bati umuntu uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntabwo wagakwiye kuba uri gukora ibi ngibi, wagakwiye kuba ushaka amahoro, ariko reka tuguteguze tukubwire ko Uburundi kugeza ubu ushobora kuzahura n'akaga gakomeye. Bati umuti uri kuvuguta witegure kuzawunywa, umuti uri kuvuguta ushobora kuzakurura kuri wowe ari kuranga uzawunywa pe. Bati abarundi uri kohereza kwica abanyamurenge ibizababaho na kandi kaga gakomeye cyane. M23 rero iri gushaka uburyo yabona inzira zose zishoboka kugira ngo yerekeze mu bice bitandukanye kujya gutabara twirwaneho, iyo imaze iminsi igaragaza ko n'ubundi abasirikare basigaranye ari bake, dore ko hari n'abagwa ku rugamba. Mu by'ukuri nta rugamba rudatakaza. Ngo rero bari gushaka inzira zishoboka muri materitwari ya Sud Kivu, unyuze za Kabare, kanyura za Mwenga, ho za Shabunda, hose ngo barashaka inzira igomba kubageza muri ibyo bice, ariko nabo birasaba gufata uduce dutandukanye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nuko reka mpite rero nerekeza muri aya makuru yerekeranye n'uburasirazuba bwo hagati. Aha ni mu masezerano ari gusinywa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Nk'abantu mwe rero, aya ni amasezerano isi yose yishimiye, yakomye amashyi pe. Ni amasezerano yatumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu essence ihita rwose igabanyuka, bakagungura ukageze ku $80, ndetse biteganyijwe ko yongera kumanuka. Ibi byitezwe no mu bihugu bindi. Ejo rero nibwo hasinywa amasezerano, imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani. Amasezerano ku ruhande rwa Amerika ni Perezida Donald Trump, uruhande rwa Irani ni Perezida Masoud Pezeshkian basinye. Mu masezerano rero ngiye kugaruka kubiyakubiyemo. Ano masezerano akubiyemo kuba umuhora wa Hormuz wo uri ku isonga agomba gufungurwa. Amerika yemereye Irani kuyereza amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyari 300 yo gusana ibyangijwe, kugira ngo bongere bubake Irani, ibikorwa remezo byangijwe, inganda, ingomero byose byubakwe. Hanyuma kandi Amerika isabwa gukuraho ibihano ibyo ari byo byose byafatiwe igihugu cya Irani. Amerika yabisabwe, iranabyemera.
gusa ikintu gihari nubwo bemeranyije ibyo ngibyo, hari ingingo ikomeye ikiri kumvikanywaho by'umwihariko bijyanye n'inganda za nucleaire. Porogaramu ya nucleaire yakomeje kuba ihwa mu kirenge cy'ibi bihugu byombi, dore ko Amerika na Iran bemeranyijeho ko ibi bigomba gukomeza kuganirwa muri periode cyaze mu gihe cy'iminsi 60, no kuvuga ngo amezi abiri. Aya mezi iyi memorandum of understanding basinyanye igomba kumara ayo mezi abiri, nabwo hazaba hari kumvikanwaho haganirwa mu by'ukuri ibyo kuba Iran yazibukira iby'inganda za nucleaire. Ubwo rero Perezida Donald Trump yasinye, kandi ibi ngibi bikaba byanabereye mu nama ya G7 iri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa. Inama ya G7 nabonye harabayemo kuganira kwinshi. Nabonye Perezida wa Kenya William Samoei Ruto aganira na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Harimo kuganira gukomeye cyane hagati y'abaperezida, Trump aganira na Zelensky, mbese bagenda barushaho gukomeza n'ubundi kuganira ibijyanye n'imibano y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ubwo rero Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yasinye kuri dokima rwose ejo kwa gatatu, ndetse ashimangira ubushake bwa leta ya Tehran. Ubwo no kuvuga ngo muri Iran nyine kuba bafite ubushake bwo kugarura amahoro by'umwihariko muri burasirazuba bwo hagati. Ubwo rero umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Iran ni Mohammad Bagher Ghalibaf rero yabwiye ibitangazamakuru ko rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yemeye guca bugufi, ndetse kandi ikaba yemeye kunga ikidore na Iran kugira ngo bagere ku mahoro. Yavuze ati rero niba rwose mu by'ukuri uwitwaga umwanzi wacu ateye intambwe akemera kuba yaca bugufi, natwe nta kizatubuza kuba twakwemera rwose guhagarika iyi ntambara. Ngayo nguko rero, ngayo nguko byumvikane. Ubwo ku ruhande rw'u Rwanda reka mbabwire iyi nkuru nayo nabonye itoroshye. U Rwanda mbabwire ko rwakiriye impunzi n'abimukira 173 bavuye muri Libya. Minisiteri yari ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema niyo yatangaje ko yakiriye icyiciro cya 23 cy'abimukira 173 bashaka ubuhungiro baturutse muri Libya. Abimukira rero u Rwanda rwakiriye barimo 85 bakomoka muri Sudani, igihugu kimaze imyaka myinshi kiri mu ntambara. Harimo kandi 66 bo muri Eritrea, 2 bo muri Ethiopia na 12 bo muri Sudani y'Epfo. Bakirwa no ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Abava rero muri Libya naba bashaka n'ubundi kujya i Burayi bakoresheje ubwato bwa buryo bunyuranyije n'amategeko, bakanyura rero mu nyanja ya Mediterane. Abenshi bashaka kuhambukira n'ubundi nta byangombwa baba bafite. Bamwe rero batangira urugendo mu by'ukuri bakagenda bakagwa muri iyo nyanja bagapfiramo. Bakirwa binyuze muri Emergency Transit Mechanism ikizwi nka ATM. Hanyuma iyi gahunda yashize igamije gushakira n'ubundi impunzi zo muri Libya aho zaba by'agateganyo, mu gihe n'ubundi ikizishakira uburyo burambye zifashwamo muri rusange. Ubwo rero ayo makuru nayo mwagombaga kuyamenya. Ariko kandi hari inkuru ikomeye cyane. Leta ya Afurika y'Epfo ikomeje kugaragaza ubushake bwo kongera kuzura umubano wayo ndetse na leta y'u Rwanda. Aha rero binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda byagaragaye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yahuye na mugenzi we wa Afurika y'Epfo ni Ronald Ramora, bahurira i Pretoria. Abaminisitiri bombi rero biteganijwe ko ngo rwose amakuru asohoka avuga ko baganiriye ku mubano hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo kurushaho n'ubundi gushimangira ubufatanye. Aha rero amakuru rwose ahari nuko
urukundo rushobora kongera kugaruka hagati ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, twongera kubona South Africa yongera kugirana ubugenderanire n'u Rwanda. Muribuka ko umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo wazambye cyane nyuma y'uko Afurika y'Epfo yari ifite ingabo nyinshi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi zari zifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aha rero rwose ndabona Minisiteri z'Ububanyi n'Amahanga ziri kubigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Reka rero nsoreze ahangaha mbashimire mwebwe twabanye kuri Iwacu News 24 ndetse mukomeze mudushyikire, turabibasabye rwose kugira ngo iyi channel ikomeze izamuke. Mukore subscribe mwebwe muhageze bwa mbere, muramutanze umusanzu ukomeye cyane muri aya makuru. Imana ikomeze kubarinda.